tuzaguma ntubagambira ekikugenda nkahe umwisho ntwenda rubare nungi twenda guma ntwetorora mwanya gukizire guta buryo mwanya gurugumu. Abaturage aba bashoboreire uko rwutoru rwatandikire umwaka gw'2020 baitu na hati terkahwaga nibashobora ngo hari miliyoni 9 ezahirwe government kukore rwutoru abebembezi ba kanso nibagira ngo bakakozesaho miliyoni 550 kandi umwanya ugusigaire nukyo mwanya gwakozerwe no kwa gutahwire mwana gwagukozire guhwire buryo mubiteka burungi bitari nkoko tureba niho hapi nkoko gundi kureba intekateka yabashira nk'itaka bakashwa amabari akato umborasi quality za borasi sikuraho zezi umuhanda ugukureba iteka abakorasi no tukambia ngo igene korasi ngabikiriza batera reason ngo bakore nguko bakomankai bakoraho bamarazira mwaka gwana batakazikoza batakazimara bone ngutoka ya kwiruka baza kushakwayo kantureba numukore bitweka mwaza gukora komankai ashiki harimo bushomankuzi bw'amana munonga nambwe nukurabira politicians abine bakweyenderamo bakwatagana na civil servants ati bagumana beyiya o bakibantu bakora kantu nkaha ndwizavinjira hemutwari 10 ndwizavinjira hemutwari 20 arikushobora hashongeji orkansara wa Rubare Town Council Crispus Mwesige ashoboreire kubabeire bakwatsire miliyoni 23 ezibirwe bamwe abebembezi begombora pari document sente zimwe ezitwakwasireho nizikwata miliyoni 23 emitwara 55 ubundi busente ambi nicwanti mangisangu no muvunandizi bwa buri umuntu wa Rubare nangwa no wihanga ryone kurebeka ngo miliyoni 9 ezi government yatuhire kugira ngo zikore umurimo wo kubasaba batutunga currency kugira ngo ece kigenderwa yashikiriza. Businguzi Benson Karara or speaker wa Town Council ahamiza abantu kusente zibine nizija kumarira orguto kurungi babushikiriya ringi no kushepinga orguto ebe bindi byakozwe materials zezinde ziruho okoroto prima byone byo biruho mu kibanza kibansango bitako ebukuraho nibice kandi tuza kubiheza nintekate ngo bazi ko zisajye munongo obutwe yimukira bazi ko zisajye uruguto nuruza kwa kandi rwege munongo tukungambira ngo noza kureyinga reye ndijo yenguto utakakozerera turenkenzi ukombeka naki n'amabari ekintu kizibu cyo muntu kushanga abantu abo baryo bavugwa technical staffs ushanga baryo bavugwa abantu batari kugira batari kwitegereza turukumbiha ngo noza kwatare ya kabiri nogitaho utakatimbire nguto noza kutimbe nguto kutamuturenkenzi kuzombeka then wamaze kutera tamaka wahereze cyo kurenga n'ikitebe y'abanyarubare Emmanuel ya mukama Town Clerk wa Rubare Town Council amiza abaturage ngo rwuto ruza kwa umbire arikushobora ngo okukererwa kwarwo kukarete sento kwijombe cwe kibiho ikindi nizampora mpora mwaka nizaki so urwuto rwageza aho kukererwa kandi Rubare yonka kurekana programu igihugu bene kore ya road fund rayimu bagiresere contract yagiresere kankire ministry ya local government watereze machine zabo kuba iyi program cyo kwikizwa kwa yaringa niwa kwayisashi orguto ru government kartaho sente eze kuingana miliyoni 9 kandi nango bwa hati miliyoni 550 zabasize kubanize yambisubu obwa hata bataka bakera kirire bwanyuma yo kushanga sente ezakoze kilomita 5 nizikerezo gukora kilomita 6 ezitsigaye kandi barabena aine bakansera abashobora kuba rakoreki kongarike kwemera kaza kutongana niko baje tete nukorasi atukorazo waruza kumurege mara muwajiyo etumarire mpira uruguto rwine utari wawa biga rika kutongana sigwe Jendorondeme yasita mu mukanzo umwemerezo muvuzi agagasha kuimanurira humuza ahabwa ya West bakazegura mbone twine kukiga abantu this time kureba ngo twakwatanisa wayisomugoye ko kureba ngo dukora siya